ko le whamore atu na taku kua te whia matamoa. Kai a tāmua mo oge ki whai mamari e koe ni, ke whai atu haki I maa whana. Koe atu ke he tahi te Tauolunga ke mea hake ki loto, eiki pe, e koe ngā kohoku ki ila motu e koe tāhene, koe tāhene hoku whewhine, ke ria nā siki hou hau ia pa te ave iau tuku ha whare koroa ke mā whani whai lore. O si I pe lere ai kai ha aka kua pau peke whai. Pea neo me nesi I, o si pe kai ha. Ko le wha more atu, Eneasi. E whai pe whawhia whia ke ngāri pe, mo e more a e mawhine e iki. Kuma toko ua pe heni. Ko au pe ka ho tō whewhine. Ka au hoko tō homo furu e mawha e a me pō. Ka kou pe he, e manere mai ai te o whakamanere ai pe ia he ahoni. O ngā koe le o si e, pia tō rewa mo tāwara, pia hopo rewa ki loto. Ake ka tatuka more kore. Eneasi, mea mai o hui e te teki ai ki tāhine Tauolunga. Ka tuku mua ke wharawela rea te ki tāhine Tauolunga. Koe ki tāhine Tauolunga, koe ki tāhine ea me he whonu moi moa. Koe ki tāhine ea me I longo mapu. Ja koe ki tāhine ea me he korotau ko mure, mo loto kai ano. Whakatahai ka atoa nau tō. O whakatahai pe, o mea me pe a wawa o ia. Ka atoa koe ni, e mwhonua koe ni. Ka pau pia ka konga longo mape ki tāhine, vere range ia, he toe ma koe. Koe atu Eneasi, I mea atu moa o hui e te teke I tāhine Tauolunga. Ai a peha o whailore o mea pēnai a kumamau, kai ni ia a whiunga te kumau. O ka koe mo a hau I a hoi. Pāro.
ke tanai Fekau kama se kuata motor ali família se assim motor mo kata foro mo pego e ahon poko dai tau rumah pao
vela mo mama na mama o pardon de fim. Tenho mari ko ni ka ai maheni o Eneasi. Tena ulama mai o piroi ka final do mana ki tala monu. Ano Malo. My name's Anthony. I've known Nasi for about 10 years. Went to school together. I do work for all these boys. First of all, I just want to acknowledge Heavenly Father for bringing us here today to share this occasion. All family and friends involved in putting this together. Yeah, it's been a blessing to be part of Nasi's journey, seeing him grow throughout the past 10 years. He's developed into a hard-working, strong family man who looks out and cares for others. He's one of the hardest working people I know. Yeah, just does everything for his family. He's quite humble too, but he's had a lot of success and a lot of achievements throughout his short life thus far. He's one of the only Polynesian people I know in real estate, especially Barfoot and Thompson. One of the #1 real estate firms in New Zealand, which is something to be proud of. I'd like to acknowledge his parents, mum and dad, for teaching all hard workers. They're firstly some of the hardest working people I know. And yeah, even myself and them, they show us all hard workers on the daily. And yeah, just excited to be a part of his future, help him on this journey. And I'm sure that his dreams of looking after family and friends will come to fruition in the near future. Thank you.
Kamoko atuia tamakasini pero tamaka pepe ya hoi. Família wilayah semua. Wabe mai Fekau o Tauolunga dah. Tauolunga habis kasih Eneasi me bahai di tamai. Kau berbalo. Tauolunga boleh ya kau dah jumpa Faiaho. Dia orang dia.
Koe au whamaro lahea, no dai koe Fekau, ka māsia tuata, e roke ngā whae, mo ralamai, ka mai, mo toro koto pe ngā whamiri o Ilaias, ka mai whamiri o Leat, ka mai ngā himaheni, mo toro koto pe mo ralamai, ka e ofa, ka mo e māpana, mara wahe mo toro. Kaya koe pe ka ku atu e whamaro ki e kai Fekau ka mai e tala asiti ki e whakainga maari e o e pare whakahangan lawe pe ku e hiko e COVID-19 ka koe hiko e whainga maari whaofa ko lava lelei ai ki whiohianga siwa koe e wei kanetai au a mo Lotutuku mo ngana lelei mo ofa i he a whamiri siasi e heu ke kakako tau whia on koe u maro au aligi Korbe mo ke o mamala ke fata ko dobe ko komata ke fio fi ala fi koin ka ombe mo mo ki fa mari no la ve ko malo lo ka tona ka hai ni fa si ai ofa to ko tau mata to me hon fi kai koe pe ka koe katata mai kainga pa mo family fai fio koe makatoma pe me ta koe ofa e to ko fambe mo ke tau kumuni ki leano no koea me hinga pe tau heni koe ofa e to me hinga pe ngai Tauolunga tau Faiaho koe ofa pe e to Kena uhinga pe, e au sia Eneasi na tau fu mata he hon, koe ofa pe ai atu. Tu me mo ke u whao se keni Eneasi, sio ni wahi mo mani mampa koe ni ma we si konga ki mui o wesi koe ni, tala noan ke he vai ne. Koe konga ki mui o wesi koe ni uni pe he, koe ia te au, moau ia te ia tene matoa ki fua o fua lahi hati. Eneasi uke ke tokanga mai ai o tua tap moia ke koe hamea te ke lava ke koe hae ngāwe te ke whai tokanga mai ai o tua ke iai hau wā ke moia ke aha maulea tuku i he katoa mai a koe pe mai tau mata ia he ofa e o tua o whia mau he o tua ke ai hamu wā pe me wā koe ia koe ka mau tō tamatu ke kamatu hoko atu ai tau i ho mā pe mai o tua e te ke fua o laha o
Pamalo atu ke kamu family. Bege ngai fae no mai ngai tamai como tai pa mo tau fata mai apin e fai ai fa fata ni o fa e toa ta ma dai ya no lang langi ta fi ai ta ula ai ki mua e o fa be ai toa o fa tu ke mo to mo to be ai família se o fa tu se toata e ko fa tu ke ko lia ma si ma fo ke o família fotos o fa tu ke ka kuki polo ta ma tu ke ko viti ke ta to Eneasi te pi fa ma o bi to ko ma o ta sia fa fo ke ma miao ko família si colaborar fae com la bebê si o fato que te coi com a família com a família o more fae fit então eu tô no falar mal muito falar si bem para tawang pemua la maria do tua que ne fa ele de cauto que mahuinga tahape de cauto ai offer ai o tua kita wala eu tô mas te mau tau tapa pemua que a Fiona e koe kau wai palo be ki mau tolu i hoka more ke mamao ha mau te ke leita ko le le ko tope ko le be a Fiona ma to be me ta he ofa be a to tai Maria Caroline na ko no mo puna a ko ni mau tai Maria i ma tai a lang langi e si te ataka ma si ngai tamai ka ma ngai kup Fekau ko tobe ka tawa be o tua ko ma fai be hanga o ki fra hiki hiki o afio e ka pau ka ke ma fai be he ka ma fa to po hau ke te koe fa mo ki ma tu mua tua ke au be lang langi pe mo koloria ko we be ki ko mau fononga i taimi ko mau fononga be ka mo ka kano ka fetaya ai rio e Fiona fatawa be o tua ke au be lang langi pe mo gloria o ta ngata be ta ngata ave ha ki mau tol ko mau nga fo tua to ke mau Eneasi ai fo fola po ngina pa mo no koloa ke hoko mau bere mau ngahi mo ui ke mau poto he tau i pāme mo a Fiona ka mau fua o lahi au pita e kresa tau i ko siso klaisa mai ofa ai tua mo e whia he lau mare mani on ke tu tuku ia mo ki mau tolu o na hiki kai whai pata anaka Amen